Tam bir kasa bir beyaz bir şey. Burası için de şu, دو مهرم هفته میلیونی کرد. فستیوالا موزریا 24 می چیبه امی جبوی نهاری کفن سعد نهاده و امی بر به درسی میهرن و بکلجانی ام لبنده مهرجانی کاوی چوا در باسبن هادم هر. وام هاتن قراغات جمع منظورين ها ما چادري خو وگرت نها خوازا پرخوشه دارو بر حواله هوگر هاتنه اكوج بو فستیوال اكوج بو گره هاتنه و درش خو چادري خو وگرتنن و مش چادر خو وگرت و ایرو روجک تجيه جبر فستیوال پانل هنن ورکشوب ته داين شف کنسر چه ببن و ام جهاتن ما چادر خو وگرت ما اشیاء خو خاص چادر خو اونها ام هرن جور کون پانلا ببینن ام هرن کنسرا هنرمندین گلک هجا هاتنه و امی وسا دوام بکن هدیم هرن. تو جبو فستیوالی هاتیه ویدریا؟ آره زبو فستیوالات. تو هر سال تی درسی می؟ بخودی گوری در فتم به امکان هبه از عف ناکم. جبو ورم فستیواله مدو عطان ساعت 11 شبه مکاری و خلاص کرد موازی ایرو تبلیغ جشنی بم. ای تایبت مندیا فستیوالا موزوره جبو ته هیا یعنی جی کیوی و جودا؟ طبعی وقتا درسم دبی جبو من قلب باقوره. خوزایا آواوی خوزایا چیایوی جبو من لجهانی دا هر دولمندن از بانگازیویا همو گلات کم و همو رنگا ورن ام دستی هف بگرن ام دو گوونده هف دا بلیزن ام هف ناس بکن به چه دین دبه به چه اول دبه هنی جبوی از هنی برای انسان هنی مری ور لبا هف مری هف ناس بکن ججنامه ایزیدیات بیجه از هر دایم دکوی می ادبیم چونکه خوازایی چاوایسه مروف جبو سایه ام به هفرا شنببسه امی وار ببن ام وقتا وار ببن امی ببن گلو گلستان امیش خورا ببن ولاتا کی چیکن ایجا تا گو تشکی داری هاتی؟ از سیورگاتمه ولین سیورگاتم و از گله کی öneriya jehvara çekim az ben varın via bebinen em hev nas bikin divya da çünkü be hazar rengi insan tever em jî tevê cejnê be em vê cejnê hava bikin. Çok kalabalık. O zaman 5 kişiyiz. Ondan sonra bir ekip yardım dönecek. محمود نهاج بو فستیوالی هاتیه درسی می خودی مرا وانی بیجه هنه کی ناقیه ما از هر سال تی مثلا
هاوینی زوستانی خوازای ور حز دکم جبو ساته طبی فستیوالا ورجی ایسال لهواته امانی هاته تو تی درسیمه گلمپری تو چت کلوه داری؟ خودنا و خوازای شخوا دگرم شخوا آگر ویدخم هوال مواله غریب ناس تبه سرانا دبیجم شخوا وانی کیفا خوش دکه یعنی تو هر سال تی وی داری؟ اره زوستانی جداته هاوینی جداته بهاری جداته yani şu asrı meci dersimeye اره sanki mizani bu tuş derkeyi. Hala mesela derkeyi dersime bejiz mara. راست tam sal olarak nizanım ama hazaru haysidi navbara nesidi dersime hozate am çunu merdin navçaya deri ki evci seçar sal vere am تعلمي باش تی بچی فستیوال موزیک فلان چالکی هنن؟ خدا نبلیه امشخانا هاوی دیری که امشخان رودنی اما انا خارنا خوشی چیکه ای برچی به امشخان کمبه به خارنا خب خو ایوار امه بچه فستیواله وکیدین تخواز چکی بیجی محمود؟ yani سر چه بیشم من خوازه مثلا و ولتنا ام حتی هاتی وی باشاری تو بخم داره جیا کیدین سینور کیدین ناسنامه دخوازن آرما دکن زیاده سرمت یا فرشی جمع yani وانه ki mera aciz ki rahatsızlık yani او كيف ما تشتيواني zaten şu süreç ben daha süreci inşallah ve çeyip ve bari ama tane ya ama çeki بله محمود ترباسی بسان که هم مستر علي خود نظام علي خود تعالى یا خزایی نکی جی بسایه رات شناب موزي امي شناب نف خزايد تشتيواني نورماله سپاس محمود هم کیف خوش بود اجي كيف خوش بوم سپاستكم حواله Bizim ülkemizde barajlarla, altın madeniyle, nükleer santrallerle, büyük altyapı yapımıyla buralara yatırım getireceklerini söylüyorlar. بله اینها ام هاتن ناوندا درسیمه کولانا هنری لوی دری پانل دیلدار خستم پانل گلمپری سازی جواکیه الهرم چیتکن زدتر نها پانل کوچه دبل سر اکولوژیه اکولوژیا هم یا درسیمه تحریبات سر هرم تکرن لسر باجار درسیمه لسر باجار در دور تکرن او تی آخفتن حمی سازی جواکی جدا جدا در دکوند آخبن و گله کودروان جی هنن ها و کمود بینن بحثا روجوی دکن بحثا روشاک و کردستانیا اکولوژیک دکن و پشتی پانل جی اوی مش چه بوه و نها امی جی تماشا بکن kendisine dayatılan bir zorunluluğu hissettiriliyor kendisine ve bunun bir aracı haline geliyor. Artık bu yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi, şu oyalanma süreçlerinden vazgeçilmesi altını çizerek söylüyorum. Bizim o dönemde o komisyona girmememiz için her türlü baskı yapıldı. O komisyondan çıkmamız için çok çaba gösterildi. Çaba gösterenlerin başında da Recep Tayyip Erdoğan vardı. نهاجبونا فستیوالا منظوره هناتن ودری و سر اکولوژی ناخوی گلمپری دیتنه و چاوا بو هون چاخوین امیر دنیرن ارنگاریا درسمه اکولوژی نه مسئله اکنویا سالا دنی قاش کردن و ام بیجن ودری تکوشینک مزن هیا سالار هیا لهم برم بیجن بنداوا دست بکره اوک بسالا اف ارنگاری به دارستانه هاتن شوتاندن گنده هاتن والا کردن بوستانه هاتن ویران کردن به پلیتیکای نولهیه ایروجی ام دنیرن او پلیتیکا خونو کرنه بریا انرژی خونو کرنه بنداوا چه دکنه ام بیجن دارا دبرن داربرین داربرینک زیاده هیا وکی دیجی
ruhsatê madanê pir zêde kirine. Nava ruhsata da em bêjin ne tenê şirketên Tirkiye di nav de ne, em bêjin şirketên nav ne tew jî nav vê meselê de ne. Wextê gom dinêrin sala 1938 heta neha bi gelek pratikên cuda ev erdnîgarî tê tahrîbkirin ekolojiyek jî sereke ye. Bi sala ji ber gul vê derê mafên mirova zêde binpêkirin, zêde xweza nehat axaftin. Lêbelê mîro dinêrin li Dêrsimê di baweriya Alewîtiyê de xweza tiştek pîroz e. Ne tenê dervê mirov tê lênêrin. Ji ber wêne îro em rê ji bo nîr avê jî em Dêrsimê em karin bibêjin ra heq bi xwe ye. Li ber wêne jî ji ber wêne ev tekoşîn bi salatê domê. Yani ev tekoşîn ne tişkî nihaye. Ev tehrîbat jî ne niha dest pê kir bi sala li ser vê derê. Tenên bêjin rêwrê bazê tê guhertin ama armanc çêke. Armanc çi ye? Armanc vê erdnîgarî tahrî bibe, ev erdnîgarî bê însan bibe, ev erdnîgarî bê kontrolkirin. Bi gelek teknîkên nû vê pratikê xwe didomînin. Ji ber ku li vê derê şerek qirêj û şerek dijwar hebû, tekoşîna xwezayê, tekoşîna ekolojiyê zêde neket nav civakî. Ev kêmasiyeke hem ya tevgera ekolojiyê hem jî ama bi xwe ye. Em li vê de çawa tev digerin, em meclîs ava dikin, komela ava dikin. Di nava komela û meclîsa de herem di nav de ye. Diva komela de, diva meclîsa de em tenê ne li hember qirkirina xwezayê em tekoşînê dikin. Armanca me ya duyemîn jiyanek ekolojîk em biparêzin, jiyanek ekolojîk em ava bikin. Armanca me ev e. Em bêjin komün em nîqaş dikin. Komün divê tekoşîna ekolojiyê de û jiyana avakirina jiyana ekolojîk de rolek çawa heye. Em vêne nîqaş dikin. Wekî dî bi heremê re bi sala li vê heremê, li vê erdnîgariyê ji ber şe gelek qirkirin li ser xwezaya hatkirin. Em aştiya ekolojîk nîqaş dikin. Em dibêjin ki ev aştiya ekolojîk tenê ne tên li hember tahrîbata wê bisekine jiyanek ekolojîk dixwaze ava bike. Tekoşîna ekolojiyê ya jî parastina jiyanek ekolojîk ne tenê tişkî xwezayî ye. Ne tenê em bêjin meseleyek dara ye, meseleyek avê ye. Jiyan bi xwe em diparêzin. Îro wextê gom dinêrin parastina vê xwezayê, parastina vê jiyanê de gelek care em li hember polîtikayên ewlehiyê hatin. û gelek care ev qirkirin jî bû pratikek şer. Ji ber wêne îro pêvajoyeke, pêvajoya aştî û civaka demokratîk ji ber ku li vê derê bi sala qirkirina ekolojiyê û xwezayê bi va polîtikayê şer û şer ve hatgirêdan divê em ekolojîst vê pêvajoyê biparêzin ji ber ku ekolojî îro tekoşîna ekolojiyê berxwedana ekolojiyê tekoşîna demokrasiyê jî tekoşîna aştiyê jî ez dixwazim va bibêjim. Spas. Belê panel bi dawî hat, piştî panelê meşê çêbibal, xelkê ku panel çêkirê godarmanê panelê ji xwe govan digirin. Dahol û zurna jî hatiye, cikî gelek bi coş e, kan miskîn vir de were nîşan bide. Dahol û zurna û festîval, coşa festîvalê wisa berdewam e. Niha de amadekarî heye ji bo êvarî ev coş zêdetir bibe. Daholvan jî xweş dike wala. Kırmızı zanını. Sekene rindo dakle. Ez başım ama to razı bu to çavani. İca to liser festivalê çi difikirî? Festival. Çok güzel. Zaten kix sekene. Ya rindo. Na 24 festivala Muzuriye çedibe qayyum jî heye li hemberî qayyumê dîsa festival çêbû û dikarin behsa pêvajoyê bikin. Neka vis çarî nikerin festivalê ma vis çar sêrî raver di sevgilî mordemîya ma vêcayên ray havalona vêcayên ray
Neka 3000 razedo. Festival sadı amın niye kar niye kaykerden niye festivali munziri jane mao itikate mao inanca mao festivali munziri çünkü koy dersimi pilone ma tornone khore emanet kardo vato ki jaru diyarone mre herdone mre ovkone mre vayrini bikari da seriyo kayyum esto belediyede da seriyo ma alternatif festival kelime festival tabi seri belediyede vrajini beni ama milleti Dersim'in namusu kıtı kayyumi tıp belediye derey tı saadı uzadı bani belediye ne grotu to uzadı seri haksıcıya kimlik Amerikanay, kültür Amerikanay, hakikat Amerikanay, örf adet Amerikanay ne kan o festivali ki alternatif o sek millet Dersim ama cüzza çardo euro roza hireyn ya hem kazodu hem deodu hem itamam ikidi festival zafrın veren ora paneli beni sabah joanema sabah inancema sabah hakikatema paneli bir euro siyasal süreç değerlendirilmiş bir paneli zaf karabalık veren era herkes uzadı venge ko berskeno sano ki eni cüza hem lavkonu kovani hem mesajonu kodani hem kaykerden ako keni arıra vanim ki rındira baskenim keşkenim vanim rındi babo veşi babo Jibona xozaya Dersimên hatê kirin ji navenda kolana hunerê dest pê kir wê bi meşeheya pêkirî Şêx Saîd û meş berdewam e weke hûn dibînin dibe ji pankarda destê wan de dibe em Dersimê teslîmî şîrketên madenê nakin û zêdetir ji bona xozaya Dersimê ji bo parastina xozaya Dersimên hat dimeşin weke hûn dibînin piştî panelê meş berdewam e û em jî dişopînin. Niha hûn meşiyan ji bo xwezaya parastina Dersimê tu ser vê mijarê çi dixwazî bêjî? Dersim, millet Dersim zaf hatanıka zaf kır ama millet ama hiç zonu itikat o vin ne kır peri bijjo nahar tol ne kır millet kırmacı her zaman televe ame televe mak ne barajı vazeme ne madeni vazeme nahar da ma tolma kere yani smara zaten zaf selam rusneme kumumare nahardu tolma kerme Vayr mezül no se bekesme verdime, jar diyar no bekesme verdime, ma peri jüvme, siyaset sibenu bu, millete kırmanç yek bu. Eyvallah. Her sal festival çe dibi, tu ser festival çe fikri. Festival ma rındo, ha ke protesto kene hore ninek miyere, ama mava meke millete ma piero, festivalde ayrı mekere, ya ma peri piya jüvme, zona. Ha ke ne vazonek va, miero yani ta propaganda keno, zona. Haştiye vazon, rındiye vazon, kharabiye dürşero, kam ke millet amara khaynen kano, deston hora beni, savaş mı? Tahtı zalımık bırıcıyor. Eyvallah sen, eyvallah.
Meşa ji bo parastina xwezaya Dêrsimê bi dawî hat. Piştî meşe îşev konserê çêbibe li stadê li Navendê. Hunermendên gelek hêjayî derkeve li ser rêkevê stranê xwe bêjin. Rojekî gelekî tijî bû sibê de dest pê kir bi panela bi meşa dest pê kir ew ê şev bi konsera bi dawî were. Cema u cemaz kurbana çem gezafı ki Zeryel gondelmen Ahmet Bey meşandığı ki Zeryel gondemez kurbana meşandığı ki Yekele gondelmen Ahmet Bey mavi kıçkı ki Yekele gondemez kurbana گری گهدار نجا میوان عزیز هون ته بخیر هاتنه درسم خوشکاک درسم واره اوینه واره برخودانه و براستی الویدره لبن تاروان چیا ایرو الویدره از گلکی سر بلندم